Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu iti kinasingpat ni Tom, nasursuro ni Mara, nga inayat daytoy. Itimot pagadalan asinerkan dali sa kanfe, masadot dagitoy nga agadal, kat iti parke ti ayuyang da. Idinto, tanapas nakmat da edi ken ana, iti panagadal da. Iti may sangal daw, nagpawit manan ni Tom ken ni Mara, iti kwarta. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nagpada kayo ken ni Lolong nga ibagayo nga dabi ngayo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan ket apag bibingayan tayo? Di mo ko na nabukoda, mami. Diyak kaya ti tonada ti saom si Kalisa. Kan aguray ka. Ada na kaibaga, akanayon da kakano amakita iti parke. Di ka kadi agad adal? Nakaibaga mo iti data kada kayo? Ada na kaibaga kanyak. Kan saan agaputa na anos ni Tom kat gundawayang matan ti kinasingpat na. Da kayo matipagdawdawatak Saan nga iso? Saan nga agipaw-paw iti kwarta tapno adda pagbulakbol mo. Pagadal mo ti daduma. Kat, naka-enroll akmet. Kat saan agaputa naka-enroll ka? Kat huston. Ipasnak mo mo't ati agadal tapno makapasa ka. Kanayon ko ang makita dali sa Confetti Park. Saan da nga tan nga agad adal? Ada na kay danon kini Tita Mara, akanayon da kano iti park. Diyak amo, nusumsumrek daw ano saan. Kasano ang makaripaso da? Ni Ujemat Parke akanayon ti ayanda. Masapul ang mapalagi panda, tapno saan asayang ti aldaw nga glabas. Idanon mo kadi ka ni Tita Mara ti amin? Kasano nga ta? No saan ko nga idanon? Kasano ang mapalagipan iti mading aramid na? Kat, anya nga rod iti ati aramidam. Diyak nga rodam mo. Idanon ko nga ta, wano saan? Ada ka di kayat mo nga ibagaan Itay pa anadlaw ko akas la maikulkulang ka. Kwa nga min tita, saan ko kaya tapadaksan ni Lisa? Kayat ko amapan kayo ijay parke. Takitaan nyo nupod no tinaydanon kanya. Anya tinaidanon kan ka, anak? Kanayon da kano ijay tita. Sayang lang amin ti panagadal na. Nupod no man tindanon da kanya. Bayam, tamapanak tuman nga agpaiso iti dayja a parke. Sapay la kumata saan nga agpaiso tita? Among, saan laeng asika ti nakaibaga anak? Adda pay sa bali anang idanon kanya. Indanon mo kadi kini Tita Mara ti aramid dalisa? Diyak matan nalapdan edi. Naibagak matan. May mayat no idanon mo. Tapno agbaliw. Kat ipasnakdan ti panagadal da. No nga tamamuan na asyak tinangidanon kat kagura na. Ngam no baybayan iti mading aramid na. Ad-adda nga awan tinasaya at amasakbayan na. Uwan matkit di Saan apa nang padakas kinkwana? No di kat tulungan. Tapno malawlawagan tinakulaapan na panunot na. Ana. At ako makidawkan ka, numabalin. Anya ka di dayta? Mabalin ka di apagbalinan ta titunggal may sang inspirasyon ta, iti panagadal ta. Inspirasyon ko nam? Mayata kiti dayta ka panunutam. Basta agtinulong ta. No adda narigat kadagiti subjects ta. Ay kunak no saan asika itayan, Mara. Italang ang makitak na itakawis mo. Di ka pa'y nabigbeg. Mapanak namin ita iti parke nanang. Talaga nga inggagarak da ito'y akawis ko. Ay tapno di na ka mabigbig ni Lisa no adayo ka pa'y laang. Alay, ingkakitaan.
Nupudno, tinaidanon ka data. Kasano nga tanupod no, nanang? Anya nga iti aramidak? Ay saan mo nga ikan iti kwarta na? Tapno awan pagbulakbol na. Wan sang hagpaiso. No awan kwarta na, awan pagbulakbol na. Agpada ka itid mo kadakwada kan ni Ana. Ni anak at paupawitan ti amana, nanang. Saan adumaw dawat kanya? Nadlaw mo ka di? Akan na yun nga agkuy-kuyog da edi kan Ana? Wan nga rod. Iso nga agi mo, nak. No nga ta siyak ti kakuyog na. Agimon ka nga tamat? Uray asino ti kakuyog na. Talagang agi mo, nak. Ay, nagswertiket din day dyan nga Ana. No iso ti makatagik kwa ka ni Eddie. Masapula saan nga agbalegi. Anya nga itaramidan ta? Yawag ko man kit di ka ni Tito Tom. Ibaga, amaki boyfriend lang ter aramidan ti anak na. Mayat sang agpaiso. Tapno dinan ipawitan iti allowance na. Ninsamit mara di limabas itay di taoy. Wen lakay. Mapan nakitaan no adamanen ni Lisa ije parkay. Apay kumanuad da ijay. Mapan kadimot agpasar ni Mara ije parke. Ay, saan ka met anabartek ti kunak? Ang apay adi ka makaamires. Agad adal ni Lisa. Ang kanayon da makita ije parkay. Sa dino ka no aparkay, hamangan met no parkiti pagadalan da. Ay, una yan. Malagip ko kat nga rod idi ubing tayaw. Imbes nga ingka agiskwela, mapan ka ijay kabayabasan. Ijay mon aging ga iti panagaawed. Just kay. Uwin ata, ije classroom ko tawan bayabas. Sinalbag ka alaklakayan. No di na kumainala iti kunada asantong paspasan. Adayo kuma anagasawa ta. Dandanin ti examen tayo. Ngamjak pa na ipasadag iti imbagan ni Sir a project tayo. Nagpadaan tan Late ka nun. Nagrigat mo't ngamin ti ipapaaramid da. Wan nga rod. Itayak pa'y dito likodan nyo. Nangag ko ti saritaan nyo adwa. Ha? Mami, Ay, ada ka dita? Apay nga da kayo diti parke. Saan ka di arumba nga iji pagadalan ti ayan nyo? Kan anya jay kunayo adi yu pa'y na-isubmit? Kwa, report me, mami. Saan ko nga amo tiramida ki dyan? No saan mo nga amo? Apay adi ka nagpaisuro. Ada kakit din dito'y park? Ala, agawitan. Darasam! May kan! Di nakikuyod, mami. Di nakikuyod. Amok ti kinalain mo agpambar. Ijay tabalay ngagsarita. Itatadatan diti balay. Agpalawag ka man, no apay akanayon da ka makita ije parke. Saan ka kadi nga agad adal? Ay, nagrigat mo't ngamin dagiti ipapaaramid da, mami. Diyak masurutan. Matulungan da kaaya dagiti aglabas a makita ije parke. Ingka gumaamlat ta kumaa nga inaramid. Makapa-stress mat ngamin. Iso amapan kami ka ni Fe, ijay parke, nga agpalabas iti oras. Anya nga iti isurat mo iti test paper mo, inton examen nyo? I-drawing mo dagiti makitkita ije parke? Sorry, mami. Numadanon ti semestral break kat di ka makapasa. Jack amon asawan. hello, Dad. Imbag ta nakawag ka manan. Madama ti ripasok, tadandan iti examen mi. Domingo ita. Di ka kadirumuar? Nakimisa akon itay bigat, Dad. Ag-review ak nga agmalmalam ita, tayton Lunes ti test mi. Lalaingam nga ro anak, ha? Sapay ko man tanang aton to ti maalam iti test yo. Ikagumaak, Dad. Sayang amin ti panagbayad ko no saan nga to ti maalak. Pauitan kayo tumanan iti kwartayo, anak ko. Adapay matkwartak, Dad.
Indulin ko nga minti sobra ti impaw ityo. Sige nga rodan anak. Agtrabaho kami. Bye-bye. Bye, Dad. Ingat. Daytoy kadi ti allowance ko, Mami. Pagpletem laang mat. Amangan no aramatom tumanan amapan agbulakbol no nayunak pay dayta. Anya nga ti ka nag-iji pagadalan. Apay adi mo tulado ni Ana nga agbalbalon. Agbalon kamot at adamot makanditoy. Jay lamang karga iti pagbalunam ti aramidem. Nakaluton ni Ana. Anya mo ti kastoyan. Adakot pagbalunan iti bagkon. Sapay dumayamudom ka. Sursuruam ti agbalon ako nakmanan. Agbalon to pay ni Ana. Si kakit din ti saan. Ninsamot mamim tinangidanon ka ni mami akanayon ta ijay parke. Masurunak pa kit din Ta nagbasit ti inted na kwarta. Oray siya nga rod. Imbagada kit din nga agbalo na. Katuyo laang matisindami itay bigan. Day takot mangan iti balon iti pagadalanan. Imbes nga iti kantin ko mati pangananta. Masurunak ka talaga. Pagpletek lang tinted da. Kasama ti Mami. Pagpitik lang matinted na. Ay, Lisa, ado ka di tinasong batam iti test tayo? Saan nga, Rod? Ado ti blanco iti test papers ko. Ay, agpadatan Blanco ti bulsata. Awan kwartata. Blanco pa iti test papers ta. Tawan na isurat ta. Madama ti dayeng nang aglutluto. Madlaw ang naragsak ti loka. Anya ka di ti ilutlutom, anak. Aglot-luto ak manikibulalo, tita. Kasta ka di. Mana. Naragsak takit din nga agsarsarita. Idinto, ta pinagungungtan nak ni Mami. Idi nakita nag iji parke. Lakit di Suron kon. Masapol ang mabalas ko day tang ana. Mapanag iji ruwar, taawagak ni Tito Tom. Apok, anya ka di ti araramidem di ruar. Kasangsangpet mo manipod ijay pagadalan. Ang remwar ka manan. Umayak laag paangin. Taadadyak kaya't makita di taunag, Lola. Day, anya ko matisaan mo akayat makita di taunag ti balayo. Saan yun nga muan? Basta adadyak kaya't makita di taunag. Alaman nga rod, taumunagak. Masaksak kita anak iti nakitak amayat apa nagsarsarita da Mami kan iti dayjay nga ana. Awagak kit din ni Tito Tom. Anya ka diti imbaga ni Lisa, adi na kayat makita diti unag ti balayaw. Ne, anya ko mati di na kaya ta makita. Kat saan pa'y mo't nga imunag diti balay, nanang? Day, adamot di taruar masursurod. Anyaman nga dan tinaknakan na, tatiman la ibagbaganan. Anya ti araramiden nyo, aya, itay si Magpet. Amangan no itay aglutluto ni Ana, nanang. Ay, anya ngay nga rudjay imbaga na, adi na kayat nakita na. Inggaraw naman nga tan ati ugali na at tila maibagbagana. Umay tumot lamang anday jay numabisin. Naimbag ta sinong bata nyo ti awag ko, Tito. Oh, itaman pa yung mawag kali sa anak. Anda ka di importante ni Bagam? Kuha nga min, Tito. Mayat kayo ka di ang makirelasyon ni Ana iti lalaki, Tito? Anya? Makirelasyon ko nam? Wan, Tito. Ada nga min kanayon akakuyog na. Ada laki di relasyon da. Masiguradong kanida ita? Naasitig da nga min iti tunggal maysa, Tito. Anya ka diti imbagam ka ni Lolam, adi mo kaya't makita diti unag ti balay.
Diyak kayo tagyan diti unag, itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak, tanagpariirak ijay. Ala, ingkan aggaot tamangan tayon. Nakaluto ni Ana. Si kanto mo ti aginaw numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana, ngam iti siyak nga anak yu, mami. Siyak ti anak yu. Saan kat nga iso? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo italawas sa napuluhan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.